mu Uganda ezikurira security itusimira munonga tine bugarukiro nsima abantu barukungiri tine bugarukiro ba mobilizers beitu bebembirwe kayino nsima abantu mwena abamahurire mwe bari kukunda jeno muziki ngirugabo nsima ba boda mwena abantu twena abo kuba ebintu bitukora muri rukungiri twena no kweteramu bamwe batambuze bigere kuruganya kishenyi abandi batambuze bigere kurugaza bwambara za bugangari everywhere. Aba babanze no kwemurka hamwe no kweturira tawuni ya Rukungiri. Mujenimpis Lawrence obiro mjenyi mukuru aha mukorogo nagira ngo abantu kukira munonge minyeto heshimire kundesi yabo babana benda kutwari hango misho. Na vigorous support for your country. Mungu okunda ihanga yawe hano kwiye mamani n'indi muno. Atezi ndashwakanisa n'ikindi kigambo ekireta muni Pan-Africanism. Innocent Kaino orukura Patriotic League of Uganda ahabwa Rukungiri district hamwe na Ambrose Kibuka orukutware cyanga cya Kigezi basimira abantu ahabo kugira umutima ahubwo kunda General Muhozi. Nashemererwa munonga izoba ryo nokoru rw'amazaribwaga General Muhozi Kainerugaba kugira birthday yo kusemyaka ye 50 yonkore kuri kisindeke yabwa Rukungiri. Nashemererwa munonga nyine bagenzi banje n'abatwamani na support mpango obo kitini sawa na rebo mpisi abo cye yatukorera aryaha ni mureba twashemererwa munonga n'abantu bona bajyaha nakunda yakusa myaka 5 kandi naza kongera n'imyaka iganoza kujiga kandi tukambara mutwamika Kainerugaba sigiye kuwitu tukuliye nyuma oga president aho rabendera ona nituwa Aba bahendiro mukoro barukushara umugati nkakabonero ko kusimarhanga ahabamagara hagahire General Muhozi. Ngashakwa Ronald Kabanza ho muri Rukungiri ahabwa Sky TV agenshonga. Ebare Ronald Kabanza abamakurago